Asofonia do for me mobi bia kwa ba Ediba Emergency Ghana TV explanation asamso wa behyiemu wa habim ne de enye obi agimi kunu obi ne mawo ene wagya me esi honom anase obi agimi sika na wa yere wadada me so dadim betu kwan na se enye emu bia na emu me ne de ye ba besua de afa akwantu ho nsensem ho niama esisi wa akwantu mu ekwan so ene ye ho mu kokoduru honom a ne to wo honom ene ye ba besua ye nya brante bi wa ase a oni yen eche sa niama we nti mesra so beka me ho ne yakọ na se waye wa adwen se obetu kwan akobi ma so a wafimu afutuo e de etu hofo na wa oni ada ho so se wo ye den ya sa niama we die ebi betumi asi e wo kwan mu yen kwa ne konkotie ne efa binya futuo ne efa ntu ye ho efo ne e ba na ne aka echi ne so me de ababe down ka me ho ne yen konkotie mbra oho te sai krache okay obeka sa agu we mu eya bie wa no kasa se bema men kasa so oba desert kura watwa ko Libya enya haka kra wi ya obetena na ebe hunahuna kasa se bema wate good your friend say from Muhammadu Afalik Muhammadu free he I'm free Sandema ba meti Kumasi ha oti Kumasi ha Kumasi ote he meti Abu number 2 Abu number 2 wako Libya da makoda wakoda Abu number 2 ha na ufri a wode ko Libya Kumasi ha na me Kumasi ha ya na ufri okay me enhwe ebra memfa ne se wu Kumasi ha ufri ha na wako Libya no ofa he kosi he ma yenhwe uruta ofa so ye ufri ha obakwa kwesi boko ofa ka free Kumasi yako boko 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 a oba ura Burkina obe free boko mu ya ura Burkina Faso to ura Burkina Faso a osanke ka ko se ko ura Niger. Then after Niger no ura Niger a ka ko the northern side of Niger, that's the Agadez. And to Uduru Agadez, then Obako Libya Moon. Okay, enti ufri Ghana, okofa boko, ekofa Burkina Faso, ekofa Niger, and akofa Niger, eko the northern side of Niger, Agadez ho, and ufri Agadez, na chese ura Libya man. Okay, when 90 some days, I desert so. A desert. Yeah, befaka until the car let me device 1 week and I say 5 days and I say 4 days bizarre. Our desert and so. From here to here, I'm off a desert and so. From Agadez to Libya. From Agadez to Libya, no, and I'm for desert and so. So first, near the desert, no. Eye mo 9 na mo de nante ko. Enye 9 na mo de nante. Sa side was so. Sa side ne wo ho Algeria side your friend baby to say mountain Hoga mountain of Hoga and so ho mutimi fa ho na ma kwasi Algeria no ma san for about Libya eno de o mo fa fom almost a bit me fa fom no ma kofa mountains ni mu akofa Algeria and san no ma be ura Libya ba wo de wa amfa sa mountain ni fa bebere amfa sa ni kwa se kofa horum yo se wo fa baby a car me du ko bra wanim bio o se wo fa baby a car me du ko enti de car na ya mo fa di twa desert no Toyota Tundra di akire da ho ebi enti mot ye hyehyem wo akire ye hyehyem but ma hyehyem ni pa ba say 45 hours akire Tundra bucket ni ni ahyehyem ni pa ba 45 ya what me fa ba say 45 e wo Tundra na chi di wo tena mu no ye fa ni pa ba say ya fa ba say 45 or 35 bizarre and ye 5 na sa na ye hyehyem say bra mo this is easy this is easy omushi show pa otumu say ai nipa o ma hyehyem nipa said car timi nantia koduru baby ubo huna nipa no buga ka say wati wo na wa wu ya hyehyem no ya no ma mia na ma hita he no tuwa na da ye mia wa untumi nka se mu mia mi o mu mia mi binu ha won nyesa ade no nyesa ade nda won to no de won kasa ba bi wo ha otia na obakasa sa konfo no na ya na o ye good but se wa o mo bibi ya o na won kasa no de o matuma mia wa o bo ho na wa
enti obi tim ya hyehyɛ ne ma ne te hɔ enso mo na ma ando mahu se nipa na wu o ma mia no won kasa no wawu enti se obi wu saa na mo nam tundra ande mo kwa eya amoye dai say omoye kramfo nti omba juri form na omo di wa hye na omo akata so desert ne so omba juri form ne ye de wa hye ho ne akata so enti obi wo ho ebi anabusuafo nim se watu kwan ebi a wo Libya enso wawu hye desert ne so nipa bebre enya Ghana fo nko nipa bebre akontu de easy nya Ghana fo nko okay enti mo hyehyɛ na ye hyehyɛ mo sa tundu anim no ye ma mo tenam ana mo ye ne sen mo gina mu ana mo utinam ya wodua bi wo ho na omo mo eti nche ho nyina ye kura dua na dua no na ekura wo mu sei na odidro na ahye ho ti sese de meti o mo nan wa abonten no kam nan wa abonten ana metu nko ana eti sa tundra no ana inside ho so nipa so sanyere ehihye ho nti o ti fa nipa kura bebre na mu nyina mutetundu for instance wo die ebra mo kon obi wu kwa mu da but ya cars ni bi wu ye wo cars ni bi say ya na mo 90 cars 3-4 tundra ne bi a 3-4 inti ya dia ya bibi batima sibu ba kum bati na ya ka no de bibiansi ba de na mo de nam no ena BBC eno de ni si se nipa no wu ye enu so ye hyew ye mia no ebi kura no o mo collapse ye o collapse ma o di baby o mo stop no mo di nsuo bo so mo waka no mbati ma na driver na agina na o mo di nsuo kakra nsuo na ya kan no mo di apita no na wa agina hu mi kakra ansana wa samba ko furuka no akwari de enye kan kwankitu ayedene okay enti wo free Agades no uru Libya mu Krobea so ena mu wura wo Libya mu first kroma na say ekura from Agades ye dibutwa desert ni wura mu wo Libya ni Krobea anu de wo wura mu Gatron from Gatron na ko Saba ehin no mu kosimo Saba no mu kosie Saba ni kosimo okay enti wo di free Agades ho na ye kwa kosi wo Saba ho no eno wo mu jiwu ska be say wo de eje wo say Odo di free Saba satam no na o meji me 40 million from Agades I come kosi me because me no mo di kan bra wanim me no mo di kan time because 2019 mo na me ko okay ti me no mo di kan satam na me nim se kwan na sisansa gisa wo fa obi so gisa wo on pakro no ka chose furka no yere ebra wo furka no ba afi no ba twa scan ayere amount me ko duru ya no but me no mo di kan say 20 million me ko duru ho na no mo ye ti say 40 million ana mo di etu o tum o di etum o dai mo say o say mascan yere only 40 million ati say wo prison no ye lock mo o dem ebra no makoduru Agades no obi amakoduru Saba no akwa miti wonu anum Ghana fo a omo na ye connection ma o na mo musuma o furka ba ya no instead of 20 million no mo ye me de no sa no mo ye 40 million enti se wunya saska no anti na me nya saska no na ska e wo me hono na enso ene ye wo dai enti o pese de na e wo me hono a me di asie no me omo je no kan ho still o mba ma me busuanfo ha Asante ska ababa soso enye sa o mo njame ne de wa hye de no mo di wa hye o dua no kura mo ma o di but dua no so nya problem wa bantene so ti ase but o mba mafia o sa ma o no o busuanfo nti me say na I'm very lucky my sister o ya de ma o batua 40 million no amami ansana minya kon eko Tripoli enti wudi be sign wo Saba prison de mo ho na ye che me de 3 weeks 3 weeks no kura no me dia kura ya abantem no me dia but one fan baso a mo buru ombabu omwo bi a wa usika mban emba no ombabu ti sata mni de no omubu ni papa engineer won so ye bo David na me sika no omunya omu wagidie se
debia mo ne mi sister kasa omo wa gidie say sika no ba yere eba ba nti time na o say omo start broom no enya nduru ya na mi sika no ba na metua adipie nti senkenye se o sister ediska de ba ntemanke ebebo ya no de dururi hono edan na ye de mukoshim no mo doso ye doso be nipa be say betuma duru 30 na mugu ho Ghana for doso Ghana for sugum ana alata for sugum ana Cameroon for all the tribes ewu okay enti wo de ye betua usika ma ontem ye wo other Ghanaians nso a ebia ya metua usika ma omo de ne ye bo no ye bebre ho ye de ne bo omo amudi pipe pipe sati pipe dinam nsuo nam ene ye de bo wa shada fanipa wono so timidi yes adwuma no saa nkofo na ye saa de ne ye Ghana fo na omo ye country omo ye Ghana fo Ghana for enti Ghana ni na ebia ni nua Ghana ni nso ho abekire no still obemi abo obema wabu onu de won fa ho omo basisia no sanko for no ma ti se oma yo mu hujuma omo ni hobium but at that time am ye ko ye no de no omo ha adwene pa ewo ho because omo na ebe control aba omo control ba mra na omo di ma o asase no bo se no omo asesa mra no chinchina o se wo ma obusuafo ehun se baby say na wo yere wo wo yes ka se wo batuaka nti obusuafo so ti se omo bu no omo tietia o sa wo bo se omo ni bi kura wo bo se no omo dwane akope so busua nti na ha adwune pa na ha adwune okay afemi enhwe still ya da so wo wakwantuo no desert na so mo kono ekoduru ba bia mu hunse bia obi wo ho a wo niska ya wode fa ka free agades ho e de akwa ebi asaba enti ebi ano onam fom David wuntimi 90 fom wuntimi na adentia asa kwa no anya kwan a wo batima 90 fom okay ewa jise ni pa kono wa ka na yefru no onim se wa niska sasa san krofo no bi na ya na omukobu wo mu awo ho no mu onim se wa niska but bebi a wa baduru agadas no wa won se no o se wo ko nanim so wa niska bo musi furka bra wo ba tuaka nti so ni pa kro no woni ni da so bia wo ho so wa furka na yere akoduru nso of Ghana for na mu wo no obi gba ka se wo de mba ma wa koye adwuma ama wa ba tuam kan no wa wo se ni pa kro no woni ni da so bia wo ho nti buru no ba buru na omunya wonya ska ne yere emamu enti sa ye bowa no enya ska wa wo ba ye mre wo wurom ti se asase no di kan first day no wo mu du wurom a wo ba start wo se nipa wo ho nipa we wa ye mre we ya wa ye mre ebro kwa wo tumu se we wa ye mre no asika che se e bia 6 months no mu di na she hasano no mu bro no kwa so won fasika mo anu so aya yetumi bu obi amani wu o mu bu ma wo mu tumi ka che se wo o mu di blanket ba chichiru no ma dia wa kotu desert no so omo dia ho de no omo favor obi a omo ya wicked omo favor obi a David so omo no ayatuntum fo na ayatuntum fo anya krom fo na aye konkru a tuntum fo na aye turutum fo so krom fo baka ho a na tuntun ni ka ho enu omo ye tuntum ya okunu krom ni pa okay afemi ehwe yese desert no eso fa ede pa etisa onu atena ka mu afa so da eso fa ede ne de na mane ye den se ti se mutum short nsu ana ka batuma sei se uti asi ana se mutum yira wo desert no so in sort of say mubadi be say 1 week or 4 days no mo say mo adi 10 days and 2 weeks wow nti anu no mo say bibia abasa this time no kra ma ye lucky say omutimi nam ka miasa ka mienu ba ku say ya ba ku batima akọ abake ba ku mom de aba but first no de no ka ba ku kwa timi 90 saka no say akọ say ya obi abu no obi abu atimi basa mokoto e bi aka bi a asay
na bi emu nipa a short. Yeah, for one car bisa because na ya car se ne ya miansa nti omo yakoto ni say onu ne car ya say ya omo ya entimi sori no omo ya entimi sori omo chiche ni nkofo no gu ye ka mu ya ha ama e ko e sa na omo ye no. Wow. Enti se mo nam sa na se mo ne oma sa eye de anuoma na mo de ko mo ko sa da bi se we de enye niema bia sa yensuo kakra bi ani gari omutimi dwane a na ma kwasi ba bi se mun didi na obia nsuo kakra enye ksie se nsuo bebri ti se 5 liter nsuo no ya na wafa gari na wafa sugar ni sa ni ma biscuit ni sa ni ma na enye niema bebri eno na ode ko anu na ode enti se sa obi betumi ama oni die bia David me fan se wunsu asa wo be da nya nsu anom anu de aye de ya wo survive as soon as car no no de se car no konkon de but sa ni man before so wo duru kuru no wutumu se akoma de wo desert no so ache because de na wo kuru ma wo di no nya no desert no so tu ba wo se akoma wo betuma se wa fon desert no so wa fa ba duru Libya no de wutumu se wa fon but wo nya tita kuru na wonya aduane dia wo ba se wo ba san recover okay but wo ba cross desert no dia wo mfa no easy akomo ho nso chine die wo ba nyina wo hu bi okay enti sane ye wo Ghana hai sane ye homi onam desert ne so asa na mframa ne nso te ana frama na ehye die ya honu muti se ba this time say ye show time show time but this time ho ye show time pa desert no so show time to by this time na wonam desert no so show hinum nyina show hinum show even say what time kura ya na junu na obanya ne easy but ade nya chi epe onya ne easy na show na start okay my hwade bi o ye Ghana ni ade ne kan say free Ghana na ko Libya de ne de ko my nin komo kakra o say I'll continue there. Ayana assisting them sometimes we to say ajuma mu ka ho. Ti say wo ade a we ya wa Ghana we to say we nyam faso I would me solve problem we tena Ghana good but sometimes we to me ya ever duru baby ya nyina ya tena Ghana ya struggle wo kuma say sa we to me ya to mo say wo ko ni ma enye yi wo ko chi enye yi nti bibia wo ni mi no ti say ya di kan ya tukwan ya hu say de akwantu no city no nti wo hwe ne ma bi ya chi atouch ma na wo pese wo di wo ye de esan ko akwantu okay but stand no enye fam so just stand no ya fam aka ye wo mprise wo ko akwantu sa but ayana wo kope bibia bedi na wo ba wo say wo ko sia ne ma bebre okay afa ye hwe se watumi akoduru Libya wa koduru Saba ye che wo shedam o sister responding tem ema ye yi u free dan ni mu first day na ye yi wo no afa no akoduru Libya unimu bia o ye dey say 2019 boy enkomo oye day on first day e wo Libya ye jawesi abonten oye after that from Sabah no me pese me ko Tripoli who free Sabah ko Tripoli okay. instead of 40 million now mutia me wa me yiri so time I ba sa no so ase ni 7 million okay this 7 million no say we this 7 million some push me ko Tripoli which is capital no okay but who was Sabah side why to say who does what to say Sandema upper east or Bolga side I say omo hodden so Sandema ne Bolga side I say same side no obo who say niema nyanya o nyanya so difficult niema ye difficult wo to be pressa obebe krum yeah o pressa o kwa kra na se Kumasi and ase bibisa because we nya ko duru ana free life no ewo to say Tripoli because Ghana embassy wo say bibi ni etuachi ma obatuma adwane say o ko Ghana embassy no ma kwa save but wo to say baby Sabah o mu nyina no ye
omo fra omo te say no man's land who da so what to say baby a ahunchire da so yere aha ombatima ye odi a ompa obatima twetwa ombatima ye obi anti wunka ba wunya ba do Tripoli na we show life here wunya problem a embassy ba respond untimi nya Ghana ni basa na zauti asiye bibiya wa ombati wunka aha but we wutumu wo baby a wutumu say out of town kura wo ye bibi tu a obi anti wunka aha nti mina me pressure obeko Tripoli ambako Tripoli enti o wife 7 million now send there eno no mo di push you I call Tripoli okay me ko duru Tripoli la das 19 no na ye ko 20 no to say me start adwuma aha enti first day we duru Tripoli unnim obi a wo Tripoli say me nam ho me bag no me duru Tripoli no me nam sa fe na ya be si wo Tripoli na me bag say me chi ana me hu say omasi scala ti say baby dia omodi border no me hu say me sinti me nim say Ghana for ana yes adwuma no me call mo che ko ka cho me say me nuanu afi na me free Ghana ba o ana mo so oha na mo say mo free Ghana na eba nti je bre ana mo jimi nto mo jimi na me wura inside na me bo ma mane aha say me nam kwan so say how many days na me kura me di gari na me di man be ka ya me di bi ba ya mo kura mo neji so o manya gari Ghana gari adi aha nti sana ade chi ya o mo ye adwuma na me bo enti baby a o mo ye adwuma no eye hwa na o mo da but weekends o mo tan ko mo fie okay because sometimes this time akron for o batima da adwuma mu ha first no me pebre da o mo adwuma mu ba o batima da adwuma mu a o bo say boys no mo ti say mo fie wura discover wo pe no ma ba anajo aba yere aba takuma jiska no enti ni February this time o mo da adwuma mu bo so baba na pa ya juma ebe dura yumbre no do no mu nukura no ya wo mu kofie but media fe na ma ba no na me bi da juma mo okay enti wo sha ase esa wo beboa wo mo na wo bo mu nyina na e ma uska na da be wo ma uska ba wo mu ye duani ma me dibi okay aha ana mi so mi banya adwuma nya che se di adwuma na no mo ya wo ko boa wo plastering adwuma titire ben pa na mo Ghana for any other foreign nationals no mo ko Libya mo ko ye hard work plastering building and construction painting sa hard work ni ko na Libya for ye na wo ko na unim mason hu adwuma ni nyina me sua no ho usua no ho edi obi a wo nim mason ho he ho na akosua asase no wo baba kwa committee master wo batina ti amano wona wo badon na ti ayere amano ti kakra no here no chirewo bo ho a within 5 months or 1 year na usuwa ho adwuma no nti saa na wo de ye ya wo di sua okay enti saa no wo be free saa nkofo na wo ko wo mo ho first na se wo be free wo mo nchen aya na wo be free wo mo nchen a obi a wo hu se ti se wa bo obi mana ye wa ba hu adwuma na oba free wo nche ana so wo sisi wa enye problem men free de nche ba se wo sisi wo nkwan de obatuma free ni nche because ma hu adwuma o se wo ye adwuma o se wo ma miska but wo sa ma me ti se time ma me ba ya me nya hu adwuma no de sa time no obatuma free ni nche enti wo free nkofo ne nchen anu de ai okay ena o ye dey me bi so me batuma akwaje adwuma ai plastering na wo batima akwaje adwuma ye na kwan me na mo fa so tumi kwaje adwuma hu ze bi adwuma ni me kwa Libya ni bia wo hu tuntum ni na wo kase wo ya Ghana ni a wo tumi bi sa wo se wo ya plastering ana sa adwuma no na ye common ama ye Ghana for no nyina okay nto no batima bi sa wo se wo ya plastering na wa ka chensa nto ono kasa na asipi na mo koye adwuma no a ono an de wo pe no se wa ye adwuma no kama amano won fan say wodi abahwe adwuma but say adwuma na wodi ama no utima ye kanu kama amano but nenu kronu ma say kronu ma say okay enti wa wanya wadwuma wa utumi
nya wo ba bi ana wo pon free adwuma kokoda ansa wo ba rent o rent rent boy den ni boy den pa enti wo ye den na utumi rent ansa wo se wo ye ntina skano wo ba kwa ye adwuma no skano so enye wo entimi mboa wo because busumi so a wo ba tua wo danka wo ba didi ba first no na ye ti se na skano sa wo form na o timi da adwuma mu kura o mu ba attack wo no o timi ye one room o adwuma mu ho ada ba se se no akwa ye se no o da adwuma mu na akronfo because o mu militias no adosu militias no dosu nti da wo de Malaga house was at say plastering house wa say ahonum puma no bibia nyanya okay I said do pra organ uncompleted building nti o batima aboa hyawo aka cho se fa osika ere kroma mo fo na yesa ana Ghana for no sukura bitimi ko ka kroma no fu no mo di sa abone no akronfo no mo ba mo Ghana for so amba yesa hodan no se wo han a se ne Ghana ha bi etumi je advance e bi 2 years ni ade ne hode ne sa na ti David ahorum ti say every month bia say yem fan say 2 million na watua e dia ama wo fiewura fiewura no baba baje wa nya amana obatuma tu sadana enti wo kwa wo ko Libya no na wo botaye bi se bi a opese otoa soko e bi a Europe ada ye Ghana for die ye bibri ya nya min kwa but me die na me kon de na me pese me to aso kwa abrotiri abrotiri ntina na me ko because Libya honum anya easy but wo opportunity bi so wo nya sa opportunity na wo timi nya nsu no cross ya na wanya benefit desert no but wo twa ye no wa nya nsuo na cross ya ayedini enti wo na wo botaye de sa wo be cross nsuo no akọ Italy o make attempt dodo say me ko be say 3 times na ye den want to me anko ani nyina no aya na free connection menu nsuo ne nso cross no nso connection for say Uganda ni una aba convince me say manya Libya ni a otimi dinipa akọ abruchiri unu Ghana ni no ana me di me gidi ba ma wona me di me sika yede ade amawo ana Uganda ni no di akoma Libya ni no anti sa na ye no ti this time no o ma koye ti say omo ba ji usika no no ma san pushu nsuo no so anye so omo pushu nsuo no so omo pushu omo ape boat a pushu nsuo no so no ma san twa omo asan kwachiw anti omo ji usika no ye be pushu nsuo no so te se de wo ko Italy na omo ai pushu na se twa omo ho abete adenti no omo yesa no omo ye no adenti a omo boku kaka wo se anya no nkrofo ukaka wo se anya no nkrofo ukoka wo se anya no nkrofo sa no omo ye no enti wo de 3 times ni nyina sa na ye o eba yesa wo se wo ba ye adwuma anya se temtem December 2019 na me call me try 3 times na say na me call third one no asa na omo chimi na me di bae wo se wo samba ye adwuma na wo peska no say summer time ti say that time we bossy or say nsuo no so ni fire ni nsuo ni kan yes omo chi a kan ni fire easy okay enti nsuo no wo ya pushi wesi soda ene ye che mo bebre okay ma ye nhwe nsuo no ye pushi mu wesi so no ya kwan ben no omo fa so omo ye no ya easy abatima abi wo mo pictures ni bi mame why na ye nhwe se de fa so pushi wo omo wo nsuo ne so no mo bi mame okay ye ya ne sen abi wo ba wo mo ye ba ye trip balu your friend Zodak balu but okay kakraka eno matimi dia tunsu no ya betimi aba pomping nsu na anu apeja ko gun nsu na anu na ya afuro ya enu panu wan driver ye be hyehyemo be hyehyeye
na mo a ya hyehyɛ mo no mo na mo ye driver sese ya di kan ya yi obi a woni ma ade anetwi oba twi akọ mo a ya hyehyɛ mo no ya yi obi a onu nim ade anetwi enti onu na etwi mo akọ eno no onu onim epone so onim epone so onim kwan no onim isa ya ye go compass mo wo compass ye wo compass ana ye wo toraya bebi a u yira kura wo batuma frame o ma ba o rescue okay enti mo die for instance o first pushing enipa na ye pushi mo at a go say ye de mo fansuo na mo ye do be say me first time na ye 130 nipa 130 o second time na mo ye be say 80 and a third one ya wan ko bi na ye 27 enti mu nyina ya hyehyɛ mo wɔ saa baalu ni mu ni ya pushi mo si so baalu no ye wo saa fast boat na e wo so na mo pema moto no e boto on ene de mo kwa na de moto no ena de onu twi no e de ye de mo kwa na na mu nsuro wo ye ko pushi first time say wo basuro but why what determine say wo ba ye wo pese wo ko no ba ko cause why wo say wo nu akọ wo su pese wo ko sa na ye enti say wo ko wo say wo nyankwa wo 3 times 3 things wo ana say o machi wo ana say o ba cross akọ abruchire okay so obewu opone so say Libya for na abechew ana say obetumi across akọ abruchire timo kwa mo botaya no ne echewa so obetumi akọ na nkwa san akọ ji usika David omuchiwa usika saska na hye usika na hye ombasan diwa kotum Libya for fufuro na omachiwo no omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra na omunjao omo ma bechew no omsu basan diwa kotum aka chew se faskabra konya obafasa obanya skabia fabra enti wo se kwan be na fa so a unya ska tuaye say na ebeli wo ho minya obiska ama otu ama me na me wasika kakra bi wo ana obi di source moment mi pia na me adwuma tua ne pakroka ana me starting me life I will hobby enti me mfa ne se kwa wo ko ye no enam se na obotaye ne se opesa wo ko Italy na wo ko prensa a wantumi ankross no usika nyina ahye scan de ahye because wo ba ye ne de ati se wo diska wakotu abruchi ska se wo pese uko a wako untimi nko a saa ne te unya usika ne bio enti si ebeche mo no se mutu a eche mo kopone so kakra ansa ne ache mo anasa abi wo kura wunduru unko 30 minutes kura ne ache no ya ache abi wo batimi akoti mu se aye kwanhia ka nyesa aka omu ka ye koye because wutimi ko out mu se aka kakra ma watra Libya nsuo no uba se no ma abakro so wutimi se no de connection ma no kra no de uba wutimi se o mu koye na muntimi nya aye lock na yere enimba bi wo hokra endu 30 minutes mu sorry ya na endu 30 minutes no ma abachi mu ese wunya cross Libya side of a pone dia woko rescue abroche for no sukura wo rescue for kwa nsuo no so omo de ne so omo wunya wuro ma omo wo ese omo no de so omo no chemo de ana ise mani age oni age ese why your boga dio enti wo ko se wu ko wu ni nyina wi no to nchen ni nyina o se wi enema miasa na o se wonfa so ye de ya wo hu mu ba ko ebi tumi kokosia ya de na mu omusia opone so wo ko ho no o tetetete se bi aye pushi bi ebi ko wui ebi ko ye se uti ni nyina na o se uti ni nyina time amu we camp kura na muti wono se mu nyina mu bompa ya but mu nim risk a wo but wo ba ye da wo ba ko enye se ade bi se o mu di ye wo ko omu unim se sa ne ma we na wo se wo share wo pono so wada se wo bako so mbachu ana se wo baduru abruchire ahanti unim ani nyina nso e basa emmomu se bo hu ba wo bompa obi abo mpa ye wo na akuma mu obi abo mpa ye wo na akuma mu di wo ba wo se
o nunya ji kura se ne na ye be sore se ye ko. Okay. Momma me Asambebadabi number no na menye saade wi. Na menhwe obi a o tie ye ne a watumi across po no. Owura ide ono okwa ayeche no wa ancross po no. Na mempe obi a ono wa cross from Libya na to Italy rescue for be rescue no. Se nipa no onkemu asem emfa nkyere meni metiefo. Ebra memfa ne se uwo Libya coast na Yahuba lu no ya hyehye mo ko akwanhia mu kwahia aye se na ya mo ba lu ne te ti se ya na hyehye mo na mu gum se ya I see ya se we kura unya fish bia wo ye stubborn pa no de na no be wo mu a wa pa ba lu no se Mediterranean no I say ye ni hard big fish ye ni sa fish no ti say dolphin ni me say the oye stubborn men can big fish the oye stubborn hey okay enti sane na make no obi a wa cross ensuo no bi da sane ye pushi wo omo ko enioma wo face ye e wo bra ye pushi wo mo balu ni mu unipa kra wo sa experience no ye ne WhatsApp voice note na fama yen e wa Asambebadabi number yi so number ne ye 0536 22 2554 0536 22 2554 obey WhatsApp voice note now they are faso now they are maye okay afemi ehwe eye dan ena sese wasan ba bedru Ghana sese de enye yi o se onipa basamba adai watina ma utum se wuntimi nko ni muntimi nko o se usamba ochi ntu ye den na abai say ya kwachemo ya de mu betum ansa na ebia ubebelu hu apie eye den na utumi ba Ghana o san fa desert na David IOM ebaduru se mi baba fie no metumu ye ya se mbatima ayin pemis mi amesika ba but na ye dini tane ye dini timre bi kura me pesika se mi baba but mi nuanum Ghana fo no Asamba bo mi kro no omo ma poni kankan ma police for Asamba bo mi kro no nti ama nti tinama won se no wo se mi ba fie nti mi baba no mi ko register Ghana embassy ya omo free play na edi ya bade bia nti mi ko register IOM omo ayini omo ayini IOM UN migration nti omo na edi ya ba omo na di mu free Libya ba ye group no ye dosu nyam nko ye dosu pa nipa be say ne bai tade no say na ye 300 and something 60 something mo amofuru aeroplane ne bai 360 something two planes and e ba sa dan on the 14th of July na je say nipa be 600 asem ne ye kan ya mo bai omo nyina ye Ghana for is a Libya or Tripoli or Ghana for hopa Tripoli Ghana for hopa e wo Libya pa na wo se wo sha Libya ye se Ghana for to so etoko so akọ David anything na ye pese ye kasama boys no mo ti de ye pese ye tira no mu krom ni sisi anu enye sisi akrom ni enye o kodura ska kura wase akoduru hono before se ubanya sa ska no enye easy before say we free akọ Libya connection men no idea wo de gura obaju ba say 200 million so wo ankasa kura brea wo abi wo humba fa wo desert no so no easy na wo asan ko 200 million wo dit na Ghana ha ebetima yere abuo kayenim aka yen konko enko ha ye hu si but first Libya no antisen nebium first no antisen nebium ene we ye bibia no ma sam omo abatwa sancho mo ababo kro no o pese wo twa nsuo no mo pese omba ji usika di
omo ma won twanso no aha wonnam kura na utwitwa woni wo ye adwuma so a omo ntua wo ka Libya for no sisi a omo nyina da ne akronfo wo ye adwuma omo ntua wo ka se inti se unu na aka price na awie wa wie adwuma won fa osika ma wo no on fa sika no ma wo ana se wo ye adwuma no ko a wo si wo ma osika no on fa sika no ma wo dudu a wo bepe ama wo batima akoyere akosisa dollar na se wo di sika no ade aya di papa bi oba ma osika nkiti sa a wo su wo ma no ubusuafo wo bobo bi se in case of unya wonima wonimba na wako ntini nyina wo ntwa sika no na ontua bo police amane ne anyima we wo ntimi nya wo he wo ko bo police amane wo ntimi nkwa no ho ana ye Ghana embassy wo no mo wo ntimi ndi sa cases ni nchi David me se ade Libya say asay krom ne de krom na say to mo bi nka say bi o David sisi akura no mi ya hu say o person mo jai ba to say o mo jai cause krom na say o mo amu wo ho no nyina pese o mo ye de o mo ba Ghana fo e wo ho no pese o mo ba o pese o mo ba obia pese o ba ba Ghana aya no mo sanju no o mo ba Ghana de no ba ye aha o ba Ghana de no ba ye sisi a wo ba Ghana e wo ye de sisi a se adwuma no na me guso a me na ma me pe adwuma me ye driver ni ma abase no se me ba kutumi ko ye lances o ko ye lances sisi ye ska ska so me ni mi nsam a obi du ni ka ba ma wa obaka ye wo se fa lances ye de ebra aha nti ana se obobo wo ma wa ye lances anukura no aboa wo no ko lances office o no ntimi nko ho se wonni ska so na me ni bi ni so tentira me di ma this ebe sira Ghana for mumbo ami na apart from driving adwuma bi ani ho a nka obetumi aye driving there me driving na ye me dwuma pa me ye na wo Libya na wo ye driving there be na me ye plastering but sisi anu plastering no me nyanya de se mbetuma ye ade ma ye penyini ma ye penyini me ka se mbetuma ko gi plastering ye ne ti se de Libya wona ye ne gidigidi no metimi ye Libya plastering na ye different from the Ghana haye na yeah there na man ye different say no different no say me ba gi dan no nyina me mbati me di 1 month abodan no a wo say me di 1 month bodan no nyina nipa ba ko pe nipa miti say ye nipa mienu miansa say me ba gi 2 flat say ya na 3 flat say ka say mti ye adwuma no with our power with yanji ya home aha uko didi kura oni time say wo ba ko didi because wo pese adwuma no ana fe wura bi wo so a wo ye no adwuma wo pentem aha wanya wo ba se adwuma no anaju wo pese wo ye adwuma nti wo time no so aha nti se si ade nka driving no na unya yeah say na me ba ko no nyina no na me bi drive enso na uni license na me wa license say wa ko no nyina yira asa ne wo de a de wo be ye no say wo be replacement na be na me wa license na me use car na utwi de car na me twi Opel Calabar anti sa moto we na ba gi adwuma no na adwuma na ayedene ene ma wo call ye no ya sa moto we aba Prabia aha sa tam na moto we ba gi Calabar adwuma no ka nya sa dan Opel Calabar na ye adwuma pa tisia no ayedene tinipa to kwaya Asamba aha to be here mo Ghana for mumboy okay abegafo nso bebem na ya hense misa ene onomo wo na adofo ya kan se yie no na ya futuo ene wi mi show videos ni bi sa hande o manya rescue no dio Libya akwentio emunsem no edoso na oba ye YouTube ne so a Otec 102.9 FM ubehu videos ni bi so ewo ho Libya akwentio
is a handy rescue abem se wunya hu rescue ne dia no hu se yankopon na aboawo awari achame akra mama on se misakwanya wate akra me da se yechia yetiefo enyina adwotiwa wo Ramzia uti edwumadi den owura pinafidie no ho na me ne eni nkomo kakra metiu won kasa yemu no wo so wa comprehensa wakọ ama mo a mote se mutupu se hwan no mu no bi ama bi afrim ana obi atonsuo no mu da ai ma wo dia wotimu no nya dia wote ye wan kasa ma share bi sa wa share bi da ekoba ase yesi sei ba kukura no na nipa kura no de na onu ha adwene na boat no so ayema ana wo ha adwene se beyi wo te se beyi a chi no wo ya latani ana omo yinu tu nsuo o ha dwene te se be ya ache no te se onu oba chi nipa obako oba prepare ewo boat ni satam na makobe how many minutes akobe se one zawe na meka cho se yakọ aduru se o se mo risky yakobe se one day journey go deep sea pa na mo ye dey omo yiri tum my che bia na Libya for ebe che mo omu oyoba na be ma na letter for no dia omu dia wo ka hwia omu ntiase omu yi ni tu nsuo ni enti nsuo de ne ko an se nsuo ni dia wonya tuma wonnim dware o tia mu na je sa de aduru ache no ase bibi ato no na motimu a ya mudidi nsuo ni so no tise kakra aha tise omu ba pushi no ba so no mu di bread ni fanta ni manema gumbati wunche bia na nsuo na asa ni manu ase ni sese tise nsuo se ni bread tise nsuo ni bread enko enti mo ade no enkova mo na sisi nsuo nu ya na sisi nsuo nu na mo kuta dem kura dem dia dem ti nsuo nu bo ni nyina na biba ayinu ti inside holiday enya ti se fanta ebadima da ho no de nsuo ba bread a mo atu agum ebe fo nsuo nu be gusu a na je se mi ma witness be se 2 or 3 times sa so just omo to biscuit nyina unko nduru 2 hours kura bo se sa ni ma nyina ebe fo tasro chen ne be enti mo nam nsuo ni so sa na se toilet kan wa na adwonso de wa be dey se junso de se no de omo ujunsu gu nsuo boat no cash na be ko toilet obi jaw na no de obi ahu ko ma be hu ye na se aha ba se we de se timi ebetuma isi edi o koi na se obi anko na je se obi antiam se bia me yese ya na se ya mo na je se esidi ayam se wo mo yegu wo mo David se wo mo yegu ti se juice se wo ba juice agu ho nti sa na we mo kan kire wo bia na mo kwa ma obi a wonyem atena boat no mu bi mo ayi amode kono obi a wonyem opemfo amanfo akọ bi sa but me de me share o de ni de wa hunu bi but amanfo onyim awon amonyim akọ na afi di akwada ketua kuta no be say 2 months no de pension o de otena mu no de ma share bibre na sa akwada no ye ndey wo hye na chi ana obo no bo ana wo ye ndey obi aji no ti se we ji anya ni ma me nko a ti se we ji na o de ama we ji na akwada de se onu onim de ko ma mo jeje ni obo tu se be ya na ni beje se obi apese omo njaru ngunu ma me so nko a nti obi nya chance na wa yi no obi nya chance na wa ji no obi nya tsa na omo ji no kopim se oba sa baba no ma me no ho yanto aso wonsuo ni so kwa afei se mo ko na obi so awu ewo boat no mu ama wa yi no mu ama wa hunu da se mo ko na bia obi afrim ma fota wu de ma mi nti wo penso de wa nhia bia wawu afa mu hia obi ase wa ye mmere ase nka ase de wo ye wu na mo pese anu de wutimi hia de bisa e dia ba ne sa mo ye ne dey se wo ba ye no kakra be ne dey se dia fa ne se wo chi ase ne homete ase owu a etasi ha dia ba ne sa
enu bi na bibi to say no and oba ne sa doctors bi ana nurses bi omo be no ana onya we kura ni ti e wo manya rescue no we di o ma kodura bruchiri and say no wo ya wu kura so ka kire honhom say hey manko ne adura bruchiri manko we say wo hwe na wo tina ni kakra mi no zo ho no wadura na ho ne kura baba enti bibia sansi se obi ewu ama wahuno enta afi tobo obi a ote ase a yese ayete se de be ya ache na wo ye yikura animu so omu yo ye yini to ne twire apum na ente se wa wo se be wawu se na kana mepe bi atie se bia ye hu se aye kanu ana ye to no atwene ye no afi ye nto aso wo ensuo no so ha se mo kwa ne odi animo na hefa ne ya no wote ne de ne ya no wo ye on se yen hade se hunso obi de boat kwa okuta eyi ni bi de Karen no ye ni say mo de ne say na eti we ye machine mo ana bottle ana o chimney ti say gas mami nko no to chim sa de na de ko ba to obi santi ho ekura compass say on na chere say won fa but ma ka chere say won fa onunu oni de okura moto no enti de okọ one day no anajo kura na munam da anajo kura na munam eduru anajo ayepone so te say deep sea no dark fi ba compass na omudi nam no enu na edu omunam eduru anajo dark but compass na omudi dinam enye say light na abo eti say car na eba no fi but compass na ye dinam wakobi akoshi a ship da ya share bebre na yetimi share bi kura won fi o ship no obeti ma share o no na musumu ko baby na wonu su ko no baby na wonu su ko baby mu share ya net say enu de say sinsu enu su kakraka obo afi omo be chimu a omo de den e na be chimu say wo se wo kwa na bi a omo twa omo ho abehia mo omo so de den e na be chimu omo the speed boat faster than wo dia no kra ndom duwa no ma yede se mo ko mo so ba na ma yede so mo twa wa share o ma twa say stop nti unya hu say Libya for wa boka na o mo se mo na mo ni ana wa mo che mo yini ana mo yim gu o mo die o mo timi ka tell say mo da mo ni na mo kan call Libya side na o mo big ship eba so mo de mo ye speed boat to ma ba chibu fast no ma sa lead mo de mo call back no mo twa mo big boat aba achivu anti wa ba na big boat na be fa mu nyina aba fa mu nyina maybe say balloon ediko no say enya no ma honum no ma hwe petrol agum no ma twaja tu ewo ayi ne sunsu ne so ha o mu yimu wi a no ma hye ma hye boat do ayi mo ade na motimu no o mu pe ambatuma tu moto no o mutimi ye wa de tu moto no ma twaja tu no ma hye no enti se omo eba na se omo sign mo saa na omo de mo ba eno na na so omo de mbeduru ana masa omo sign omo de ba batum omo de ba batum na wo ma san adifom na mo so se e de ye control na scan here embra se fra wabusuafo wo mo ase omo mawfon a wo de be ye call ya se wo timi kai wabusuafo number na se wo madam fa wo abonten number na wa fre bi de nipa bebre mi kura ma hu nipa bebre a ma jiska ewo ombusua ewo Ghana hardship enti se no se wa nya bia ye be ye dey wo nya bia wo mpie obedem afon aye enti ye wo Ghana fo edem pa wo ya anti separate that movement omo de bia bi wo omo se de ben pa nti na ya wo mo be chi wo mo no vi se ye ko ye ni ewu ye ni boni bia omo se sen di nti na mo ko omo mpeni a omo san be Simon na wo permit ade cross na wo te aya na omo nkoka omo si Italy for European Union for na mo muska se mo obi an yere cross ma enti we pa utom sei na wuni ayi uni madware a ese no anu no nsuo di mi ko no are ready e obesi ehun wo nsuo mu ha ntende e wa no bi akoni mu
wanum bi pa koni mu we kuna ese Libya for Libya for yese wo mo be chemo aya na wo mo bum oye no kre o mo bu mo sechi o mo boy kro no pa ansa no mo du ba kwa kotum no ye bomo obu o mbobu ni asechew no asechew ska wo ho anu o mayi o mo kwa o mo du bibi obudu ko no o mo nka nche o mo se o mo aye wusi so mbobo wanu to dia o ma nya ho bia no ma okwa o mayi wa asiwu nchi abu yenhwe ho prison ne kakra ho prison ne say na etie Libya prison dia enye o mo duane mamu ne bibia enye ana omo prison ni situation ni say fas cabra na pi eni say ho ni de nya say edimo kogu o say e bia ye twem aso anayi unya sika dia unya sika man sada na mo di mba wuro mu na unya sika ama omo sada na mba biegi ye tumi je obe say na maybe that time na o ye che o no na mitua first one mitua 62 million 62 million Ghana scam and second one I say mitua 70 and last one ya on the fast so buy na say me madam for being a tell her 3,000 dinars to 3,000 say ano o converted the baha about my say 60 something million. Okay. Now we can dan sie no o ka plaster nko a na mo lay blog say na eno so ho no so etie Ghana for and lay blog Ghana for ye plastering nko a didn't ya say ye lay blog wa ye more plaster na o dey o lay blog yo mo lay blocks no Egypt for no o mo na ye building na nkasa na ye so ye plastering ade mo de build ayine de lay blog no de mu ntimi nya enye say ye ntimi nya but obia ni part mwache wo si a na ye ya be plaster sa na mo ye no obia ni part but me nim say said ye wo tie no ye tie no Libya ni say o pese wo si ni dan o no abetima si but say plaster inside no ye perfect na de Libya for no de plaster no mu nim ya say o mo juma Libya ni betima akopege block won ti ase no mo juma be pa na o mo ankasa o mo juma e driving and I say one be shop na one tina hon twade and I say one faka no one chinchini I know now mo yade okay me da se obo ade chia me medafo ya kwakoshe video no aba na sasem we na metai ka pa se enye obi ma so nko a na wo kwa obeyeye enye obi ma so na wo kwa obeyeye a wo die mu no obeyeye unye ye nsonso a unye ye masa enye obi ma so nko na wo kwa obeyeye obi ane ne lack obi beko ebeboa no niti beyeye mania o hwehwe no abem obi nso beko nia obekwa akofem honom no obenu ne ho krampo se oye na adwen kra se obetu kwan akobi ma so intade ne de efa nche otirim se obi akwa yeye e de ama ne nti wonso kwa ebeyeye ama ebetumi aba se nipa na okwa na anye ye wo kwa ebeyeye intade ne de obi ane ne lack ti efa hye etirim na ye maye ya adwen se obi akoma yeye nti ye so kan ye kwa ebeyeye de amaye odwen papa na wadwen bone because life in the sana tie papa kakra bone kakra enye de bia na bia ya abre wan kwan be de eto de bia abre wan kwan so ya nwum bi mokotwa mu nchintwa mu eto de bi nso de a wonti bia wonti mu bia kra nti afa hye yetirim ye brey ene wakwa komunimunia wa tried empemiensa senko betumi akwa pie mu ewo Italy na nso hye okoye so o try o make attempt pe na bibia ha jensem na wasanso wa besi nachi ene se ne waba be pie mu o Ghana ha ya waba be pe Ghana adwuma ye enso wo nsano adwuma kama o time na wo ko westi wo honom enka wo de wa hase ya ka anya hwekura no wanya bibi de ato wachi ka driving ka anya hwekura no wo de 2000 na 3000 mi de enka wanya watumi asave e wa hase ama wanya bibi ato wachi na nso hwe wako westi ne time keke yemfa wei yemfa nya futu seb ase ye pese ye nya sika tentem ewom se ende eye nanso ekwan ya yefa so no eya ye nhwe ye yanya hwe ye ewo ho se ne be ya ochina bi no enkonkofa problems efambre ebusia ahana mdu besi yemfa wenwa futu ni efentu ye ho funfa bi nso entu afoforo nso efo medin edina na akosi adepa aha so emergency Ghana team message so be like video no na afie wa share no wa subscribe
edi amam na o comment nso de ato comment section honom edi amam na mesra se ne ekoyie ni ne ankoyie na mo de achem da se ne e be sanso e de hyemu wa ha bi makrawa na madawase